Towar henlo rong kachukim arada tuma phan kinang sot naya sonlo. Towar jong si mesenavi pulote rong rup kaching thor ang thekavi. Nangli hemle poki dalan ahem chikim seta towar ka via job kiklar chen avideta thek. Jong si towar mesendo pulote phelang hemle chikim prok seta me rong rup asap alon ki dola pen kiklar ki thek pon long tu. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo kaching thor naya dim laki Dipu rong sopi la pen dong kamukam henlo busi radatum kamatha damatum pin nangandu la pen rong so rong bot aradatum chotsi mithang kacheleng atowar kachesemar nang puta matha dam ta theklo bonta bang so kamatha dama bangki chokche deta thek athe rong sopi ang kangalong amata towar ka ve pen rong arak thur paksi towar chesemar ponang bomla aho Dipu rong sopi ward number kebang kang Dipu manja atowara rai la pen Dipu Town Committee Chairman Barin Mohon Tiso Hempen Kachikoinot Rong Socheng Araratum Abangke Non Puanta Mithang Kacheleng Atowar Kavia Jok Pini Rathur Pakpet Towar Kachesamar Sai Kideng Po Dipu Rong Socheng Laki Kedam Tang Paro Sir Kebra Trok Aning Kana Hut Rong Choseng Det Api ASDC Asorkar Hut Towar Nang Semar Pipondo Bangso Pi Congress Sorkar Kedo Hut Sangti Thok Trui Sai Klemlo Bangso pi non ke dobom asorkar kuda bangki bangso towar nang semar pipi pin nang pusi rong asar dola sing teron pen than pon la bangso pinier ni Karbi Anglong life afan ke hang inang ko athe bangke la lo kedam tang kan haro pre sirkebra trop pen bangso towar sorkar atong pan hang lo hala bangso hut bangke ASCC kopen kacari bom hosi la bangso towar bangke nang kilo Nilitum Dipu Town Ward Commissioner Atuma Phat bangso towar nang kasemar pichi aphan chuning riponlo lapen DTC along Chairman Barin Mohon Tiso kikhi bom hutsetami chingki che thandamlo bonta bangso towar bangke nonpu ansetami nang semar pipon thek thedet khangjanglo Dipu rong sopi dodun ko ka phisetami Sorkar tum nang kilang kipang kriya sonsi doko. Mohon Tiso panta prang ta pulo langri ta komisioner do bom una hulo la pengke rong ke hai an seta dolo la sonsi Rom Sing Timung ta dolo dake 2 nombor longke komisioner non ke man tum bisa delo non la lung setimung long bangke ne tum dam dela setame no pan kipu ke do ulo posi alang li panta pu dam tung tedelo ate sorkar atum nang kelang abang sabu pang TV asonsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pinangan kam claim ponlo bonta Dipu rong sopia long amat kido ward number cap rong socheng aphana bangki thek ponlong le det bon lasi pini nituma phan ning ke mea bangpu Sonjoy Dera hin pen ita bengwansi rong ara to an claim ponlo Tuliram Rong Hang alangli pinaan ke kam claim lo boy pisetame daga rong apana bangke nang thek long le det bon lasi pinian ni anta labang so towara bangke tum long le det lasi nili tum rong sopi arlo dodun kok la pen towar pi arai amat ki dodun sitame sorkar pen thangna rawar sai long dun de lasi un an akera pen nili tum aphan towar nang pi pona sonte mesenji la pen Nilitum barla pora hot kacheleng pinangan akasik sakdo posi rong socheng arat kachuningri padupon kachuningri bangke prabjin pen nilitum aphan bang so towar abangke pithe ka sonte mesenji posi chuningri dunlo te barikha huduk lotang te nilitum towar kadam ke bang siksak pik News report Karbi Anglong Live